ljudi, u ovom klipu ću vam pokažem kako da uploadujete video, to jest izbacite na YouTube. To zavisi kojem je. Na početku trebate da imate vaš YouTube kanal. Pravit ću klip kako da se napravi, ali u sljedećim epizodima. Sad, kada imate YouTube kanal i sve, idete ovdje gdje piše prenesi ili upload i sva nešto, tu kliknete i idete ovdje, odaberite datoteke za prenos, tu, tako je na čas, izaberete nešto, znači morate da nađete da vam je to i onda samo izaberete, tako, kada se to uploaduje i pišete, znači, naslov, meni je kako biti popularan na čutenja na YouTube, tako, dole upišete nešto bilo što i sad čekate da se ovo završi. I eto, ja mislim da je to bilo za ovaj klip i probajte, znači da imate, ako vam je duži klip, ubacite u Fluid u AVI ili tako nešto i renderujete i tek posle izbacite da bi vam se to manje, znači to izbacilo. Eto, to je to za ovaj klip.